kwenda kukendeza mputa abali kutulwanira mputa tibadirya batuleka ifa badirya tandika okubenda nti libuze ali kitegeera aye nekyo emputa nina which is okay tukali kuba kundulu tukali kuba kundulu tukali kuba niwe najja kumitwala esatu ena kumina niwe najja kumitwala ya mitwala ebi boti mukulu mwesigwa kituufu mukulu Filimoni akyogere ku nti egimu ku misolo ejingira wano Uganda egitoola mu by'empuuta kituufu olwaleero Uganda efuna sente eningi mu mwani yadde tutwalibwa kuliya wa Uganda ebusoga emwani wedaali diva gavumenti yakola kinene ki okudiyamba okudimaintaining obaawo baba ni minister cooperative eize obwege aye buliwa society dire mu dikole diriwa nga nibodaje namule support bagabana awali busoga growers so uzobumalirivu mwami Museveni bwatere kunanda okuba nti alikubanira abavubi singa nobumalirivu bwatere ni mu mwani ebusoga bade makwira mu kulima ko obuti buli kida tubukira ko vanira molinga bikado mukolondoga ebugwere gyo kulembera eri abatyame bangi baja bazulayo gold nebyo bugayigemo mu itaka gavumenti ngesengwira abantu abo kivire ku kyatenga babairewo emyaka n'emyaka gavumenti ekali basengula ya company yedanga eri kunoonya itosi eryo because batuka ne mu igombolole lyange lyenkola ki lyenkulembera minisitiri w'ebyobugayga by'omu itaka yaidde Makutu aye mu kwidanga mulimu ba mafia bali kwenda okukikubiramu abantu bafe ababulido era ndiyo mukubalwanagana mu lukiiko olwo ngeri yo mafia yali kuleeta kodi ba lawyer bategerere omunamakutu omugweri kubwaje okusengulwa memale bamuwe akasente akokukola ki azini compensation nabuza omukuba mafia abo nti ono lawyer gwoli kuleeta yali wakona we Makutu agule itaka so bakali kusengula abantu abo abali in process wabula ati kyekuli kwizisaganya nabo nti wojja kusengula omuntu we Makutu kyoli kumusengulira ku kirina okuba wofe nti oli kumutwala wano oli kumutwala walenga eitaka lye oli kutwala lyoli gyokozesa at least ye sente do muwaire n'enumba ye nga tajja kutuuka eyo akole ki abunde iwe kuna oli kufumula mwigo oli kutereza